Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capok, jadi siang ini kita mau pergi review ayam crispy sama ini. Capok. Oke, ayo kita jalan. Jadi kita sudah masuk di Manuruki 2. Nah ini masjid. Jadi lokasinya itu lewati masjid ini, Masjid Babul Jannah. Nah ini Masjid Babul Jannah, terus lurus lagi sampai dapat ini, namanya itu Brother Fresh Chicken. Nah ini dia. Jadi ini namanya Brother French Chicken. Nah ini dia. Jadi harganya itu cuma mulai 9.000. Terus ada promonya lagi. Ini beli 3 ayam. Nah, ini beli 3 ayam dapat mesti gratis 2 nasi. Terus beli 5 ayam gratis 3 nasi. Mantap. Untuk jalannya itu jalan Manuruki 2. Ini itu Masjid Babul Jannah, lurus lagi sampai dapat ini namanya Brother Fresh Chicken. Jadi yang ada di daerah Manuruki, Tabaria, Momoa, Alauddin dan sekitarnya, kalau cari ayam crispy yang murah, enak, coba pergi ke Brother Fresh Chicken. Jadi ayo kita masuk dulu lihat. Teman-teman, jadi ini ayamnya sudah digoreng ya. Untuk paketnya ini tadi yang 3 potong ayam free 2 nasi, terus 5 potong ayam free 3 nasi. Kita ambil gambar satu dulu. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know. A few moments later. Oke teman-teman, jadi kita sudah ambil gambar. Sekarang kita mau makan dulu. Jadi untuk lokasinya saya ulangi lagi, Jalan Manuruki 2. Kalau dari Manuruki itu setelah Masjid Babul Jannah. Nah, jadi warga sekitar daerah Alauddin, Momoa, pokoknya daerah sini langsung Masjid Tabaria dan sekitarnya, ayam crispy 9.000. Lembut sekali. 9.000. Terus ada promo juga.
cuman 27.000, 3 potong dapat pakai nasi 2. Yang 5 potong 54.000, nasi 3. Promonya berlaku sampai kapan? Setiap tidak ada di batas waktu ya. Promonya tidak ada batas waktu, jadi berlaku setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ketik ke Brother Press Ticket. Belum bukan? Iya, setiap hari. Seandainya dekat-dekat dari rumah. Banyak di Pepsi. Banyak. Iya, banyak di Pepsi tapi yang itu mah beda tangan, beda hari. Ya, beda rasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kenapa ya? Kenapa tadi ya? Pepsi. Iya, 5 mie numpuk. 5 mie cawangin. Iya.